Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinaga na Sandra, adinan inlanad dadres na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo tajak dimngeg kadagiti anak ko, siyak ita ti mababain, gapo iti aramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sandra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matananang, manon ti taon nyo, makiboyfriend kayo pailaan? Ne, 45 laong titawon ko, ubingak pay. Wala, ngam husto ko manday di tatang anak asawaan nyo. Uray saan kayo na makirelasyon manen? Ay, nagalas ka ti ugali yun nga anak ko. Apay ayang ay parit yun ti pagragsakak. Saan mo't nga iti kasta nanang? Ngam kita nyo ngamin kumamot at ay limpyo apakiboyfriendan nyo. Saan kat atay kasla grupro pa nga adik? Kat nasingpot-mot ni Emil. Kano tambay mait? Awan trabaho na. Sadot ka no day jay lalaki. Pamadakas dalaan kan kwa na dayjay. Aya po nanang, agmulagat kayo mo't saan kayo ngagbalin na bulsak itinagan ni Ayat? Bulsak nga ibagbagamot. Saan ka man nakasla kalalaingan si Karoni? Anya ayat ipagkit kita am kanyak. Anak kalaan, iso adinak ikasta-kasta. Tada kayo pa'y ti makawangat. Apay ngamin aya, abibiyangan dak. Alang nga rod, no diyo kaya ti mabagbagan, makamu kayo. Dito'y paygayaman balay yung agnanaod ni Emil, nanang. Hagasam ngay. Anya ko matidakas na ngay, kat boyfriend ko nga rod. Apay, saan kayo amabaen? Pagbainak ko ma, balo akmat, barumot ni Emil. Wan ngam kasano na kayo ngay amapakan ni Manong Emil, kat awan mat trabaho na. Nalawa mat talon ko, nga ipatpatalon ko. Kat, sika nga rod timang pakan kan kwa na. Kat anya nga rod ngay, sana bali tamatultulungan nakmat kadagiti trabahok diti uneg ti balay. Diyo pa'y lang nga rod imbaga at ay suti agtalon. Saan na nga rod nga amu ti agtalon? Oo, sadot kit di Apay ay akagurgura yun ni Emil, kat awan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Di kay man lang nakabirok mo titinasaya at alalaki. Talaga kadi-adidak kaya taparakin kadagiti anak mo, mahal. Bayam laang ida, awan mo't laang maaramidan da, tati desisyon ko mo't laang ti masurot. Arig na iparupadakan niya kasanda ka kayat. Ay, pasensya amla ko mandagiti anak ko, mahal. Ipagpagapumla ko makanyakon. Alang rod, mahal. Basta saan ka kumamo, umakanya ka. Ang mga no papanawan nakmeten, dito'y balay mo. Apay ko maapapanawon ka ngay, kat ay ayatan ka unay. Ay, ipatay ko lakit din umapukaw ka. Agyaman ak mahal, kung naklakit din, no patsyam dagiti bagbaga dagiti anak mo. Kas nakunakon, baybay amla ang dagiti anak ko. Aw-awatom lata idan. Isaksakit daklaang. Ngamuray anya ti aramidan da. Saan data ang mapagsina? Pudno ka diti damag ko, ngagkabkabbalay kayo kanon kini Emil. Juan Lena, saan mo nga ibaga nga uray si kakat kontramot ka ni Emil? Ay nagayam, oray kumuntraak, adda ka di maaramida. Naimbag tamom dayta. Uray kontraan da, talaga nga awan matlaang ti maaramidan nyo. Naragsakak met para ken ka, tadakad ka duam. Adda makatakunay-nay mo ititong palbiag. Ngum agbalin ka kumamot anasirib agayam. Masapol apaliiwam matlaang, nupod no nga iayatin na ka. Ni, kunak man numayat ti ibagam. Ngam adamot gayam panagduadwam, no ay ayatan nakmatlaang ni Emil no saan. Palagiplaang gayam. Saan ka kumangagong unget? Ay nagayam, amok nga ay ayatan nak ni Emil. Awan pa nagduadwak iti dayta. Ay kat nasaya at mat ngarud ano kas na, gayam. Oh, apay anabartag ka manan asim mangpet, mahal. Pasensya kan mahal. Napasubuak namin. Nagawis ngamin dagiti babarakada. Nangan ka ka din, mahal. Saan pa nga rod, mahal? Ay, mabitla nga rod. Taidasaran ka iti kanan.
Alaman nga Rod, mahal. Ito ni, mabisina ko. Saan ka ngaminan nga agin inom? Makadadaol iti salunat mo dayta. Saan nga Rod, maliklikan, mahal. Mumatan, ti ado ti barakada na. Ngam no makita da kadagiti anak ko. Ad-addan akagura da ka. Sana bali, tako namot nga ayatan naksan ka di. Isungawan bibiyang kon, nuguran dakdagiti anak mo. Tinapateg, ay ayatan nak. Umay ka mantara ko pun ka. Anya kalakit din aya. Ay, no saan ka laang ngay ayatan? Gumura ka talaga kan ka. San ka kadya gumurgura kanyak, mahal? Sana bali, tas ka lang ti ay ayateg. Ikarim day ta, Ikarik, mahal. Si ka lang. Awanan ti sabali pa'y. Makita yo ti ugali ti kunayo a boyfriend nyo? Nakita ki di rabi Agdiwar-diwar nagawid. Napasubulaan ka no, tainawis dagiti barkada na. Saan ka nung arod ang makaliklik? Talaga kit ding artek Imbis ang nagbartek, napan kumatim mulong ka dagiti trabahador yo, di nasayat ko ma. Jakmat nga rod kayat, nga aramidan da abag ni Emil. Rumbang lang nga tumulong, tapakpakanan nyo kat nga rod. Apay nga rod a pagtrabaho pa'y laang ngay. Anya nga iti serbi dagiti tangtang danak at trabahador. Ay, hawanin nanang. Inulaw na kayon dahi di lalaki. Apay nga min ay akasta ti panagsasauyo kanyak nga inayo. Anya ay tinagkurangak kada kayo. Pinadakkel kan pinagadal kayo. Itataada na saya at trabaho yu kan ni Aisa. Kastamot tan ti panagsasauyo. Awan utang yo anaimbag anakam nga anak. Mahal, ikanak man iti kwartam. Ananwa, mahal. Nagawawis nga ro dagiti babarkadak. Mapan kami kano makifiesta di takabangi mga baryo. Kaya't ko kumamot ti agaliwaksay. Mawan mo't kwartak. Ala, saan ka madanagan? Ikan ka, mahal. Ha? Agpay sumahal? Wen, kunak lang arudan. Agyaman mahal Maungwan ka man. Saan? Anya ka lakit din aya. Talaga mat anagnam ay tibiyag di lalaki yu anya nanang. Apay manan akasta ti saom, Aisa. Mayat ka no mat ti susugalan di lalaki yu ije kabangibang abaryo. Apay, madi aya no agaliwaksay mo't sagpaminsan. Nagpintas ti biyag na iti sidong yu nanang. Uray saan nga agtrabaho, agbiag latta. Apay, umapal kayo ka ni Emil? Panagkunakat na aramid kumutan amin nga obligasyon ko kada kayo ka ni Ronnie. Napadakkel kayo itinasayaat, kan napaadal kayo. Adda pa'y nagkurangak kada kayo. Awan, nanang. Kitkitaan milang mati pagsayaatan niyo. Anya pagsayaatan nga ibagbagamot. Saan dak ang maawatan? Ni Emil tiragsak ko. Saan dak kumamot apaidaman? Ta sa anak mo't nagkurang kada kayo. Ay nananang, kaano kayo nga taama kaamiris aya? Dumawatak man pa iti kwarta, mahal. Ananwang mahal. Naabakak nga ro iti sugal. Kaya't ko ti makasubot. Isungay kan na ko may ti pagpuunak. Ay, huwan Ang kasangsangpot mo pa'y laang. Agsubli ka manan adago si Jay Sugalan? Barang makasubutak, mahal. Isublik mo't lang ti kwartam no makasubutak. Sige, husto ko man da ito'y, ha? Numaabak, saan kan nga umay dumawat? Saan kan nga agsubli iji sugalan? Wen, mahal. Agawid akton, numaabak ti itad mo. Kumusta ti anak ko, June? Nadamag ko nga intaray mo dito ospital. Anya tinapasamak kan kuha na? Naulaw nanang. Naklakit din da sakit na. Angam, masikog mo't gayam ni Aisa. Anya? No kasta, agbalin ako na lola? Una, nanang. Isong agsingsingpat kayon. Tandan to na po ko yo. Ni, nasingputak mo't Apay, dakasak ka di? Saan mat, nanang? Ngamti kayat ko asawan. Ad-adda kuma nga agsingsingpat kayo kuma. Ayan di anak ko.
Kayat ko makita. Nakaturo pa lang nanang. Katapaman na makariing, mabalin min ti agawid. Kasano da ito yan, Emil? Saan asimbang pati binulan ko? Kunak no nagmenopause ako, masikugak mo't gayam. Napanak nagpa-check up. Masikog ka kunam. Uwan, kasla mabainak pa'y nga rod. Sapay masikog mo't ni Aisa nga anak ko. Anya laangan ti ko na ang dagiti tao. Agan anakak nga agap apo. Di mayat. At nantun anak ta. Isardan mo nga rodon ati makisugal ka nagbisyo. Agurnong tan, para iti agbalin nga anak ta. Ikanak man iti kwarta, Sandra. Nabartag ka manen. Saan ka di ako nak nga isardeng mo ti aginom? Gaputa masikugak kon. Kasapulan ta ti agurnong para iti agbalin to nga anak ta. Ikanak kunakmat. Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwarta? Agtrabaho kakit di. Anya? Kaya't mo ka di takabilan ka, ha? May turod nak akabilan kat masikugak? Nagadupay laasa. Anday ko. Hayop ka. Talaga saan kan nga ikan iti kwarta? Takab-kabilan nakmutan. Ikanak kunakun tumpahan ka. Itakan! Hoy! Agsubli ka! Nana, apa akas tati lang ayo? Tulungan ako, ma. Kinabilak ni Emil. Diyak namin inikan iti kwarta. Anya? Ala, kumain kayo. Mapanta iti ayan ni Aisa. Agyaman akbarok. Aisa, adan ni nanang. Oh, nanang. Apay akas na titsura yo. Ni Emil, kinabilak. Tadyak inikan iti kwarta. Kat no pinanoy-noyan yung matngamin. Apay ngamin ta saan nyo nga ikan? Nakaamiris kayon? Kuha ngamin. Diyak mo't namnamaan nga agsikugak pay. Dayjay ti isagsaganaak. Iso asaan kun nga ikan iti kwarta. Taagurnongak para iti agbalinto nga anak mi. Amok mo't laeng, adinak matulungan ni Emil. Ay nanang, masikugak? Ita, masikug kayo mat. Anya nga rod nga iti kayat yung mapasamak ita. Kayat kun apumanaw ni Emil ije balay. Total, agkabil no diyak maikan iti kwarta. Iso nga agsina kami laengan. Kasano nga rodan ta sikug yung ay? Kabaala ka padakkelan, nga uray sisyak laeng. Basta pumanawon ni Emil ije balay. Ala, mapantayo nga rod ije balay. Tapapanawon tayo ni Emil. Isurot tayo ti asawak nanang. Gapo iti panangkabil mo kaninanang. Awanan karbangam ngag na dito'y balay na. Pumanaw kan, no di mo kaya't may darumda ka. Talaga pumanawak. Uray sanda ka papanawan. Gaputawan serbikan niya ti inayon. Tadinak metan may kan iti kwarta. Anya? Ayop ka! Kaya't babay! Gusto nyo, baya mo na pumanaw day talalaki. Total, awan mo't laang serbina. Ala, pumanaw kan. Alaam laang no anya ting kamang mo dito'y balay ni nanang ko. Ibatim dagiti ginatgatang ni nanang arwatam. Agraman day ta cellphone mo. Siyak tinanggatang iti day ta. Iso nga ibatim nga rod. Pababain na kadagiti anak ko, Lena. Diyak namin dimnag idi kadakwada. Anya nga ita tinagbambanagak. Tinapatagayam, nakaamiris kan. Nakababain na talaga. Nangrunak at nagsikugak pailaan. Saan ko maaday ta ti panunutam? Saan mo nga estresan ti bagim? Kasapulam ti agbalin ana sa lunat para iti agbalin to nga anak mo. Sa bagay, agpaiso day ta anak ko nam gayam. Agyaman nak, tasanak akinagura. Uray makaungotak idi, nukas di abagbagan na. Gaputa imbilang ka nakabsat, gayam. Nagkamali ka. Ngam ita, nakaamiris kan. Iso asaan mo kumaabaybay ang tabagim. Kasapulam ti agbalin anapigsa para iti agbalin nga anak mo. Nakaanak akon Mr. Lonely, ket maragsakan tasandak abinaybayan dagiti anak ko. At dadalat ta ang nakaalalay kanyak. Mababainak, tanagpasngayak nga awan ti ama ti anak ko.
Ngam kasapulan latta asangwak daytoy, anapasama kanyak. Tuy pagayam mo, Sandra. Agyaman pagayam Sandra, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan mo apanunuten tinapalabas? Ti masakbayan ti panunutem. Tinapateg, nakaamiris kan. Ala, agbalin ka lataan na tibker para iti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Sandra, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.